Minagri. Nibyo se? Yeah, minagri bakuri ibintu by'ubworozi. Ubworozi se imbwa se zirimo? Si amatungo se si itungo. Imbwa ni anaga ari itungo ni itungo. Ikiganiro ku burebure. Ngasha kinda shonje uko mbona naguma maze gutya. Reka nahi wanje ndagaruka. Ndashonje ko ngenda genda basindangiye kubasiga nigenda. Ugehese aho tugomba kujya. Nta hantu ufite gahunda. Nusaba basiga ngagute. Bafata taxi. Oya ariko ni minagri. Okay, minagri se bakora like inka, ihene mu buhinzi n'ubworozi n'iminagri. Amatungo imbwa ni itungo ryo mu rugo. Ntago ari itungo. Ni itungo se si itungo. It's a pet. Ni itungo nyine pet ni itungo ari nkubwire sibyo itungo ni ikintu ni animals zishobora kuba mu rugo. Ukumva like chicken. A what? No, I'm leaving. No way. Nuko umaze gutunganya imisatsi n'ibiki byose. Ntago wabinkora. Shushu mbaze ibyazoe nago nabibonye ngira mbaze. Can you speak in English atagukunda? C'est le ministre de Agriculture and Leverage. Umva minister with hari imbwa hari amatungo ni bamwita gute? Ni muri department. Amatungo ni muri minagri. No, ubworozi n'ubuhinzi. I think ni minagri mais bon. Hano mu Rwanda. Guys, so people asking us about Zoe, we're still looking for a we're cooking something, okay? We're looking for a place. So for now, we're now working. I think we're gonna start working in like 2 weeks or maybe 3 also. Ni itungo nyine. Oya imbeba naga ari itungo. Nyine pets. Izimwe zishobora kuba mu rugo. Agronomiste. None se rindi ubikuriye? Dufite umuntu ubikuriye? Umuntu rimba baje kukononera ibintu byawe ujya kumuregaho ati iki kintu cyanje bagitwaye. Inyamaswa yanjye barayitwaye. Barayinize. Ujya kurega he? Yes, crazy. That's crazy. We're live, by the way. No. Kubera ko nimba itungo ryawe barigize. Dr. Chantal Ngabire niwe minister. Wiki se? Veterinary. Nose veterinary imbwa yawe bazayikubita. Ujya kurega kwa veterinary kandi ari muganga. Ujya kurega nyine crime yabaye muri RIB. Okay, ubwo nse ego RIB ndabizi. Ninde subikuriye? Minagri. Wow, ukure RIB ndamuzi. Ubikure ibyo byose muri rusange amatungo ni muri minagri. Ntago afite izina ngo ntago yitwa ngo ministre cyangwa se nguki. Ariko bashaka no guhana abantu bafata nabi inyamaswa. Barabahana. Okay. Bafata nabi inyamaswa. Muze mbabwire list. Ukayikubita, ukayicisha inzara. Ako siko nabonye ko ubona ko kundi iyo ujyanye inyamaswa inkoko mugiye nko kuyirya nagomba kwica ifite ubwoba. Dalo kwidahari nagomba kuyijya I swear to God nagomba kuzijyana kuri moto zireba hasi. Nabonye jondi. Kuko ngo iyo inyamaswa ipfuye isohora umwuka izi kwigiye gupfa. Isohora umwuka utari mwiza kandi turayirya. Nuko rero mujye mucekinga inyamaswa zanyu ko zapfuye. Ko muziko mugiye kuzica neza. Apara kuzica neza but like umva tureke kino kiganiro. I know. Anyway, katubereke. I don't want to take any group photo. This is gonna be used cover. What cover? The cover of this whole video. Oh, I thought mfata amatungo yanjye namujye mumbabarira. I never do that. You can wear a bigger thingy that it's not gonna I think I'm gonna wear the black one. Ikirego kijya mu buyobozi bw'ibanze noneho minagri irebera ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda hose.
Okay, abashu. Bye. Ndumva nawe numiye iwabo ngo njye kurya ubugari, so I don't know why I'm still here. Ngo tuye kujya iwanjye basi. Wawe. Kandi aho uzaho tugiye. Aho yatugeze. Adonis! Come, I'm on live. The way you look like Look at Adonis. the warm face you see when you know someone. Did you bring me some fruits? Fruits? To the gym? Yeah. I gotta practice. Yeah, you bring food. Hey, look at your ring shining, girl. Shine bright like a diamond. Kumbanya Denise, ko kundura umuntu kuba simu kumbona hari ikintu kiri familiar. Why are you here by yourself? We got practice. Oh, you what guys time? practice here? You guys practice here? Hey, you guys are lucky. You have the main court, huh? That's why you guys be winning every single time. A big team, big people. I know you support Patriots. Don't even stop. I'm on live with 1,900 something. I support APR. Me too. Vous êtes le bienvenu de manger de Bugatti ici. Invite-moi mon cher, parce que moi j'ai tellement faim. I'm so hungry. Kati yabonye ishusho we ntabwo aza kongera kuvuga. Kubita sister wanjye. Kambereke bucura wiwacu. Kengura yerekana ahangaha hari aho abantu 2,000. Ni sister wanjye mutoya. Ni umwana w'iwacu avuka ari uwa nyuma. Ni mukuru uko atari muremure. Come to the US. Mvakiri tugende dutahe. Twandi se barangije. Tuzafata group photo none ko bajya mu mupira. No, na group photo mfata ngiye namaze no kugenda barabizi ko nagiye. Oya. Urambona? Uri kumbona? Tuzafata group photo shaka. That's the cover they're going to use. Umuntu akona agiye mu rugo niriya kagari. Kandi ubugari ni iminota 2. Nuko chopinga. Ntabwo ngiye mbutiza ubugari rega rimwe ba. Sorry? Yes. I know. I asked the same thing. Ngo zaduha ngo byarangiye. Ngo they stole. Koneza vuga. Damn. Kiri munambwe nkusome ngo ikibezo. Oya. Jya wubaha. Oya. Jya wubaha. Naomi. Jya wubaha. Kambereke. Naomi reka sharika ibyo babarureka ibyo. Kandi no mfitemo assurance y'imodoka. Polisi itamfata nkabura assurance yo kwerekana. Mugire igihe cyiza. Abari bugari banze kuntumira iwabo. Pete shu ndashaka ubugari nimba ufite ubugari mbwira aho musanga. Ariko nanjye ndangiza. Njyewe. Ashushu. Umva mama wanjye n'ugomba kunekera isombe. Kuva mu gitondo nararya. Bishoboka. Niteza mama. Turebe. Haraho sindafashe. Ngiye. Muraho neza nitwa Mutabazi, ndashaka ko munkorera ubuvugizi kuko mfite impano yo gukora umuziki. Buri umwe wese ndamusaba ubwo bufasha, murakoze, ndabakunda. Umva mwese mumugire umufashe mumuteze imbere ye.
ngo kwa mama Obama mu Gatsata ndabizi ko abantu tarahagera fetisho ntabwo arahagera nawe ubwa umva mujye mufashanya ngo mufashe Is it a night in Rwanda? Abashushu ba Imana ibarinde ibahe imitima myiza ibarinde kuvuga nabi ibahe gukundana kuko iyi si twese tuyirimo kandi ntago ari yacu mufate ikike ndashonje n'imbaraga mfite ndende mudatitira ke ufite imbaraga kujya ujye kura video ufite imbaraga ihanga iyo video se iri ese arabikubwira urimo bazabikubwira nagira ugusesa umamagara sibyo hi It's been a long It's been a long akomede amakuru yawe itonde gato What's up, it's your boy Frank X, and I'm on Naomi's live. Yeah. So go follow me, Frank X. Yeah. Come on. amakuru se kwa kumeze neza Meji umeze neza madam amakuru se ni sawa it's been a long time ndabona umeze neza yose mwananje gushutinga mwebwe umva umukubaganyi uri umushefu kandebe baya no mundi kureba anga umushefu abonye nawe watangiye vlog sha oh nyemeze gute umva reka mbareke abashusho Imana ibarinde bye